naš najveći objekat i najzahtevniji objekat je most preko Save i Kolubare. Imamo 12 mostova, on je 12. Sam most je inženjerski posmatrano svih tih 12 mostova ubedljivo najzahtevniji i izgradnja ovog mosta je trajala i najduže. Most se sastoji od pristupnih mostova, od južnog pristupnog mosta i sjevernog pristupnog mosta i glavnog mosta. Vrlo je zanimljivo sistem gradnje koji je korišćen, koji je jako efikasan i dobar. Na velika vrata nam se vratio sistem gradnje MSS, Movable Scaffold System, koja je naša kompanija koristila za izgradnju pristupnog mosta i sjevernog i južnog. Za glavni most koristili smo tehnologiju izgradnju sa sistemu krletke ili takozvani Balance Cantilever sistem. Sistem krletke je jako dobar iz razloga ne samo premošćavanja, što mu je osnovna svrha, nego i brzine, jer smo radili sa južne, odnosno spajali pristupni most, sjeverni i južni i prelazili vodu sa jedne i druge strane u isto vrijeme, spajali se prema glavnom rasponu mosta. Kad već pričamo o glavnom rasponu, zanimljivo je reći da je naš glavni raspon dugačak 175 metara, znači naš najveći raspon. Također na tom istom mjestu imamo taj naš najveći plovni put u širinu 150 metara i minimalna visina vode pri hiljogodišnjim padalinama je 9,5 metara. Ovo su informacije koje same govore i o samom mostu koliko je veliki, ali i ove tehnologije govore koliko je zahtjevno bilo izgraditi.